Hallelujah, praise the Lord. Yero itroy. Tonga aingu yo blay hangani kapor ka bomta ngayo kum gani galat sa sit ban ban shipi ki blog bisnga. Ki ba site page gani video na go kapor, sha go kapor. Oi la slam ngam yo shu ban panmi ye video. Ban ngangi scam bidon of den gajing trang gajing sliang ye ka ban yo snow ye ka jikai nagaktin ga joblay ka ban yo snow ye ko kubor ga joblay na go kapor, sha go kapor. Bat hagan ni kapor ngadon ye ni kubor ke jong blek ke ba ubu han ke donon chinga ban kren chipi ki blok bisinga ong ka tin ke jong blek yonis kala nong ka ban riu got khot ka ba ar pan riu u Jesus ong ye ki katto kat ni ki bru wong chisha syanga ong api pi awat inga om namar ba pi i ki kamba re pi awat inga namar ba pi la kadang da ki kipu lada pi pulin do got khot ka ban kong nginyo iba u Jesus upsa ya kisan hajar ngut kibrew ta kisan hajar ngut kibrew bat kini kibrew hadin ba kila kadang no ong ka ktin ka chung blei ba kila plan kila parkhat ban thung sem no u Jesus khnang ba kin suk hagan ga do ka chungki bat hadin ba ki ba u Jisu latip ka jimut ki u Jesus la leit no siang duriau bat kini kibru ki layawan u Jesus baro simit bara kapor hab kumbala sha gisni u Jesus gini kibru ki lap na u Jesus ba uladon siliang jang duriau baru Jisu ong gini kibru wong shisha syang ong api piawat inga om namaru pioi ki kamba piawat inga namaru api la kadang da kibu hagat khot ka ba ar punya u Jesus ong yaris driu ar punya u Jesus ong wat 3 minute banyo kata ka jingbam panjot no Jesus ong yakini gibru wong wat 3 minute ban yo ya kata jingbam ke panjot no namar ba kini gibru kia minute ke banwan Jesus kia 3 minute banwan Jesus tang na kadaw pakin yo yakini ke jingbam hakini ke sim ke joki kila yo i mo mat kila bam le kata ke jingbam ong tin joble mat kini gibru kila plan kila ya parkhat no katuk ani kidon kila ya parkhat no bantung sim Jesus khnang bakinom lek ratio andre bikin yo man pandap en met ka chuki ka jibar khat chuki kalong tang nam ta ka de met ka chuki har kim yo i ka kamba ka bo Jesus upsa gi sana jar mut ki bro ta gi san tli ki bu bar ar li ki dokha ngiyo yang ne bakini ki bro ki wat Jisu tang na ka daw jong ki jingbam i ka ban pandap en met ka chuki ki khlem sngot ho e ga jim ga bakan jam sem ka chuki ki klem sngot hu ba shapo na gadon chi garon ga jingte ga jingkhom ki klem sngot hu e ga jim bom chukot ya kan gam sem ga jiki ba ko we ga sni ka met kan saput no mat kam sem chi kan ne bom chukot sya ga jaka ga bo Jesus la depan per kre hagini gi sni bon don sibon ki bru ki bawa Jisu tang na ga daw jong ga jingba ngai sa yo sngo ba don ki bru ki baong katu mila long kristan milong kumju bai milong kumju bai memdam membiang bat ngayo ngai sayo sngo ba bon ki bru ki baong mo bon ki bru ki baong ba miyo ayu sito la milai jing seng sito ka ga ba miyo hangta ga jing sngo tho jong ki bru ko long ba ki wa ye ga jing montoy nam ta ga ni ga met ga jong ki don sibon kiberu hagini si baong e kata daga jing sngot ho jong ki kimut ba malong kristan kalong banyo pisa banyo ai pandap an biang hagan ga jingim han kim sngot ho ban malong kristan ga dai ye ga ban bod u Jesus ye ga ban yo ro ye ga jingim bom skot namar omdon mono bala ban ai ga jingim bom skot dai tang Jesus balong galanti sya baneng dai tang Jesus balong galanti pengin ithuh yo blai ki blog bijinga ki bapai gani video menta daga download ka ba kumno phiwat blai man lagasni daga download ka ba kumno filet jingseng daga download ka ba kumno filet long kristan ki blog bijinga filet long mal ba fikwa man long kita ki kristan ki ban sekri yo blai daga download ka ba kumno filet long kristan daga jimut ka ba kumno filet long kristan yo la si filong kum kini ki bro phiwat blai
tang nam ta kan ga jing to kan ga met ga jopi phiklam singo thu bo phiwat blei nam ta ka mat sem ga jopi nam ta ka ta eternal life ga jopi nam ta ka bom chukut ga jopi sirandet jong ga jim ga jang spi ga bagin sapoi shaga jaka ka bo Jesus lepat berkre U Jisu wong lada unu umut ban but yanga ai bo unlen ye lede kaban kong ka bo Jesus ong lada unu unbut lada mangama pingi kwa bangilong ki kristan ki kwa malong kita ki kristan ka pasya kaban kong kadai yang ai pi bangilong ba ide ban len ye lede bat ka baar kadai yang ai pi bangin ba ela ka jong gedeng fna ban ba gedeng fna ko long bangide ban yai lang ba ki borok ka bangide ban yai lang ba kan ka berthai ka bangidon lang ba ka jinjo ka basibon ka bangide ban ma her ka jim singi bat Jesus ong bat ai bu un but yanga kaman kong wong len ye lede ka baar ong bu ba ela ka jong gedeng fna ka bala ong but yanga Deka donut ka bakum nu pivat blai ki pelok bisinga. Yo le si pivat blai ye ka ban yo ka jing toy ka jing ju pisimet. Yo le si pivat blai hadu menta filet jing seng. Deka donut ka ba fin yo ai. Ha deka jing ka sping ka met ka jopi. Jisu ong ki di bro. Shisha shang ong pi. Piwat ni ngam nomar pio iki kamba. Hare namar ba pila kadang dak taki pu. Pe yo le si Jesus ong ni ngai pi. Shisha shanga ong api piwat inga tang nam ta ga ni met ga jompi re klem yo ipat iki kamba haga jim spi iki kamba hagi parlok par jor ga jompi daga donut ga bakum nu pelu singa piwat balai daga donut ga bakum nu piwat balai daga jimut ga bakum nu filai long kristan pelu singa bon ki bru hagi ni sing kilai long kristan namar bakiyo pisa namar bakiyo ai hagan ga jim chkin ke met ga chaki regata kam dei ga jim kristan ka bashisha kata kam dei ka ba ngida mut sha bangin long ki kristan kata ga dei tang ga business kata ga dei ga business ki blog bisnga Jesus Christ kwa baki berukin bod yu tang na ga daw jong ga jingbam Jesus Christ kwa baki berukin bod yu tang na ga daw bikin yo ke jingim ke babayang ke badap na dong sedong justru sungkwa i bro bikin wat yu namar bikin donkam kan ke met chaki oj wala ublei long badap daga jikru re ka ban kong hi ke dai ba ublei mo ukwa bikin wat ya ka khamat ke chung ka presence ke chung ukwa bikin singot ho ya ka jim ke bukan jam sim ukwa bikin singot ho habangi wat yu ngin wat daga donut baro habangi wat yu ngin wat ya ka bor nu ngin wat ngin pendap ke jim ke bukan jam sim Jesus Christ kwa ngin wat yu tan tagan ke jim to ke met jang spi do singa Jesus Christ kwa ngin wat yu de donut baro bat begin shikri yu de donut baro bat begin singot ho habangi wat yu begin yo ke jim to ke bakrau ka ba ka perthai kam la panai ki has pa jenu perthai kim la panai kinok sisar kan ga perthai kin mala manai kinok mala manai ga ji imbom skot kata ga de bakhratam ne ga bakhratam ka ba Jesus sukwa manai yang ai piki blo bisinga de ga download ga bakumno le de ga jimut ga bakumno piwa jisu ma ga de sini Jesus yo iu tip ga jimut jopi oblen korho